Impact TV Kuki channel here. Vela tuni agenda Manipur Kuki edition discussion ar vezosi kaima semilal kip ganin na bon chawin lemna kahin nei kidi nahi. Lockdown hung chi ha nahi thum thali hung linga hita in chule hi chi PCM chale bon cha kya he no COVID-19 pandemic hi in chule hi chi lockdown sunga hi in homanda no I ha sa now igen thai dan ho chule I boin ho adisana hi chi lockdown hi state government in ET vet swina na yam ET handle a bolam ti topic mangcha hi hung ki hodi hi in chule hi chi ki hi lovin ho thing lang nga hi chi lockdown ki bos nga hin gampa ma ko nin ulanau sopi sangam izan ham ka zo hunglu nin chule twin quarantine center as ang bin chang hin boina new tam ta jong thu ki za in chule hi si ho hi pizza hong kon ham ET ham chule chi ki si lovin ne le cha ha sa na thing hang nga cheng lo lo thing po a ki depend te hi win hi chun hi chi lockdown hum to kilhan hin sum kol vai na tam ta jong ha sa na in nei win hi chu ho hi government in avet suina hi I chen gyai phat chum pi ham phat chum pi ham ti thil hi tam ta hung ki sai ding hi in hi sun chi ki holim na ding hin tu ni na mas penin guest ni ki covid ma ni chu ta la na hin nei mas penin ka ting ko ma to hi zaum ta puje khong sai social activity samajong Impact TV Kuki channel tharangin lemna ka hin nei nahi chule abana to hu pu thangmin len kip gen president case o sadar hill samajong Impact TV Kuki channel tharangin lemna ka hin nei nahi ahi le ki holim na chan pan paijing o heten na ama sa pe na hin lockdown hi injo ka hin sai bang chun thal thum thali thanga lang bon hung thing thal thum ho ta bang hung thing ding ti tabang a hita in ai le hi chi sunga hi government hin I changia vet swina nayam government in avet swina ho hi ho thing hang mi di sanai ho kuki cha te la hi changai phat chom piu ham I ha sat dan ho hi I tabang ti ama sa penin pu thang milen kip gen ko ma hi chi an chi in ka te pe phan ma sa penin tabang ko na ka mu thei zin ke so sadar hi saleng in jong Impact TV Kuki program chung en ki pa na kan phong ma sa penin tu chung hi chi COVID-19 pandemic zia lockdown hong le ai lo le stranded gampama Manipur citizen hong ki ko lut na hin March tha apana chun ki ho jong ke so panla khat hi na zala chun district administration to jong an ki tho homin ai le hi cha ki mu do ma sa pen chi pi ham ti le government hin data hi ai ding bangin collect an bol zo pon data ka ti dan chu state sunga kona apot do ding mi zat amam ai lo le athu pi zo gampama ki ho gam mi Manipur mi te ho ong lut ding mi zat amam ti hi an ve powin hi chi henge tengbang.in na yang chun min register bolwin ki ho nang ki thu pi win a hin hi cha data pa chu aling zo pon atum be channel chom choma kona data collect ki bol jong an umin hi ji a chu ipi hung tiam ti le ong lut ho hi train na hi hen lang flight na hi jong le Manipur ong thun taka ya teka khana airport ong thun zo ham alo le jiribam station an pha zo ham le bo data kin hezi in I chong hi pha da chon teka khana ki ho namun kamu pi district a chu mi zakhat le som nga hung tu ni hung lu de ti chu an ke ma salo hi ta ji chun quarantine center an ki gong ho jong sit a hling zo pon mi na ding a hling zo pon ki ba na ji in hi cho ji a chu aban a chu boina hung ma hi in data an ke ma sat lo ji a chu center yang hiding bangan ki hong do masalo chitiang le transit point kangpu pi Thomas Ground ko na ama quarantine center lut na ding transportation jong chu anna ki gong fel zo ji point ipi hile kaga sei nom pen chu hichan ge ya chan thil ta jong le government hinwang tu chan gi ya he ai ding bangan responsibility wang ala poi ti chu kamu do in aji chu langkhana se ding zapi pan na public pan la na jong chu ala sam tam ta o me awareness la sam ji chun koi khuam khat jong chun a school chu centra ding an pido ding aki chawin na I choyong awareness lo ji hin ipi hitale mi pi in abol ding dol responsibility la ding dol ala lo yang nan tin hi jong le chojo se chung chona so government hi ji achun government hin wang tu chunga he lockdown na thu hi hen lang ala quarantine center ki bol na thu hoi jong le preparedness wang an la samin he ji achun tackle bol thei povin tu ni chan gein jong mi pi aki pin zat ta wang hin responsibility ala hi lai jibin chiwang mi pin aki nga ale len na aji chu chi phate cha responsibility government an la lowa step corrective measures an la wa lowa hi lawang chu ho che duty chu ka ta san na chu kan phun ma sat he ai le hi chila chu government in preventive measure hi lo le step hi 100% 100 ala nai poi ti he na ai le hi chi
EPZ hidden monitor sumle pai wa zi hidden ho sa lo zi hidden EPZ hidden puze khum sai Ecipian hi ke het dan in ga sailen Ecipian hi state government in panala dan hi sumlam pailam zong hin din chu chung chona chun central government in an pi budget ho hi hoi ta state sunga hi maintenance sam lo ja civilian atam zo ki thu pi tai CSO atam zon na hi ji zon a hi theile state government in central a kona modi modi in hoi ta phon do sum ho chu state a ki mang chading bong in hoi tan ki mang cha theile tua quarantine center ho hian na chule chan gem khana boi ho hi jong na ki thu pi na hi CS tua hi ibada le state sanga state government sanga CSO ho jo in pan ak ki hala in is government lo to ki bang tai ti kin ka phol do no mi ai le chilai ka so central government is on sanction hin pi hin na ai le state government in ga ki sai le covid-19 relief fund ya jong a hon ki hin na ai le chilai ga he thei kha chu thama sa in kangpo pi district Kangpo P district civil service board ho ai lo la government na tong ho hin contribution of about more than 27 lakhs tabangi covid-19 relief fund chief minister pa account a heng lu ti thu yong aki muina ai hi le hi chilai hi question lin ta kha chu center a ko nang sum hung ki pia center a ko nang sanction na chule chief state na jong sum thau de ka tinai chi covid-19 ki bo na dinga ai hi le ikhusum event sum igam sum a boy ai lo le a sa hi za ding velova hitia chief minister pa relief na aga pi o hi chi mi tam tain sai le negative impact nga sai on positive a sai on hi chi nang gel dana ipt ne gelam a pu thang len ki e lang khana gel dingin hitabang in chief minister in covid relief ain hona zapi panna na theian hon chu platform an doyong chu thil se hi pun ahin hi cha ho district BP te dia se ke ya ka se dinga kangmo pi district BP te chun an gel ma sat diu chu ki tho pi dol khat chu relief ana yang pi lu the hin nai ahin ka gam sunga dingin yong ki man cha ding cha ko ing ti khat chu preparedness wang an zep lo di dan hin adi 27 lakhs nang se bang ta ba 27 lakhs kangmo pi district an pi dol le hi za chu hung lu na nam na tu a jong hi le sum la pai langa ki hla sam na pen hi dang jong hi pun mainly ki boy na quarantine center ho i ga na ga sei saw belen ne le cha ki boy ho yong hu lang khana sei dingin boy loading dol thil khat hi inmates ho yong a complain bol yong chu adi be se pun ahin kai vet dan na hi chi complain hung ki pat na hi pg ham iti a hale state government in ni khana mi khana dinga he jani ni ka pi diu he ti pa he thu se hung pan hi ti ka ta sanin aji chu ki ho district nga hu ke nong ka dong in ka kholin he le hi chipa 200 rupees per person per day a kisei pa he tu chan gya hung hi 2.8 lakhs bo hungin chi chu mi za khana dinga ni khat ti na de ti na bo he hung pa chu ai la mi la za gate lang ki tan na ni za chi tam quarantine center zo si a he hi chi a chu inmates ho hin hi chi claim a bol chu government in zani ni apu le itida na chu district administration in tu ni chan gya he jingka ni la dal bo ni pi wa na di wa chu chi point of view wa chu ya chu state government in zong ama ho hi announcement pa chu an bol ma sa hi hen lang hi le mi yong ki phin na thom je men ti ti yong he khat kalung ga khat kan se he ai le hi chulai contribution so in 27 lakhs hin na ai le hi se pen hi khat ni na sai ki na hi ai le ho tu ma sanga cha sa boy na ho a contribution chu hi chan gai kui man a bol po it so na ai le just Kangpo P district khat se bon hi chan gai chu covid-19 relief fund na contribute about hi ai le cha sa dinga chu pi dinga chu pi thai hi lo ham ja pu thang million nan sai banga chu tham khat su ipi wa adang si se ho in namo elo le ku su veng se gam sungo boy na ho khan to na i man le phazol lo dam ti thong hi na chlai nang lungel da pi ti ta pu thang million case of president sajalin asai banga chu na hi chi pa hi bol thei hi ai ho in ma ki gel do lo ji u he ti hi ma sa pe na accidentally hi in ki gel do 26-27 lakhs ta bong chano ma le CM fana chun 10 ham 15 nam ki pyong la adang si chu ai ma district ading CSO pun amanang na ki maintain na hi le quarantine am ho ding jang pha chomin ti hi ga ga sei do no men na chu chung chu na to hi ke sei sau jap lang ke mu da nin state government hi chi pat hoi ta la wa ekip ta na to lo wa le en ngolaung ki thi teng le public zo se
lockdown ni hong chi Beijing na lai le COVID-19 sanga en ngol jong thu pi di hin public hin na lockdown ni le covid hi an ngai chat loading bu le me ding oyan ngai chat ding tua par kezi nga piu alo le BPL card ho adu da ti ho hi amu min amu lo min hi plus kezi nga chu in sona ki pi wangin kuntam te ling chun na ni niam khat hon khamai lai ale to hi injo na sei ma sat bunga chu thum la li ung che tai thum la li ong che ta le chun thum la li sunga chu CSO atam zo jo si hin ga te khar ke ma district langa ga sei dingin Tenopal district langa denga ko ki ho kon atam zo kon ke mo on paket a ki pu do wa ka don wa ha sa deu di ho ko ki PGG na ai la tun tu jan gen government an pi pui ka ti pui an pi e ba hling zo pui mi pi a ki hling zo lo di ji chun a hi theile state government in pi a pi nga lo la kun tam han nang kun thom jong le 15 day extend ki bol 15 day sunga ani ding chu na hoi ta in DCA pat CMA pat MLA chan gen hoi tan pi hon tu dile koi mayo si ki pot loading ina patata log ki bol the hi chi zoom ta lo jin tu hin virus covid sangin 19 sangin mi min ke le cha so thu pi sa dan na a ki pot tai a ki lei do ta hi ji hin chi pa hoi gen problem ka san hi sumle pa yong chu thu pi hi sumle pa ki ni a king thei pui mi min ne le cha hi example ga te ga dingin district dang zo si hin phaile ne in pi phema ne ni he ki ho chandil lang tila Tenopal langa ko ei mi yo si ko phaile lo thing lang lai thon na them lo hi that means hand to mouth ki hi a cha bonga jing ka ni la ki thai tun border seals ija dam khala ki bolta a hin la ju chung chon yong chun koi ma chan hi chi ti khati ti government la ko om lo hi plus a ki pot do le a ki man le ki ni na ye jung covid center jong ja dam khala ki hongin ke ma ta sangel khat ve ka visit in kan e kham covid center jong ka ki thup ni chu chung chona TSC chat mo mai thai ni sia thelagari kai ho na khat vein whatsapp agam mu chun turchan pula ni sia auto ho ailole bazal to ho ti income expand an khot win na ki jubang chun ga se ding in more trade center khat a hin border sila ki bol jo apan in thelagari kai hi han nang ni sia a cha ta mo ding in a ha ta hi chi ai thein chanin government in look after hoi ta hin bol han chu chu hi lo wa la chun mi pi hin all Manipur mi pi hin ti taute all India ti taut tin all Manipur mi pi hin ama ni ding su zuan ki hol teng la chun pam nang ong pot te di ti ka ga sei no min hi ale chila ya hi government ta ruling party ti taute adisana phai cham hi ga lamang le ne ho thing hang nang nai ho ku ki cha te ho I chen na wa hi ichi government itun do ho hin itirana hi chi need so le mi pi ding a ki pi ho ab ning linga pi thai lo ai pi si hi dem pu thang mi len ki nang gyal ta ke gel da nan wang hi chi hi api thei wa api lo ham ai lo wa halam ho nang nei lo ham ti wang su ka he chen pon na a hin za pi ve dinga wang su hi le chi ki wat ke sana chu te ga khana ki ho district a wang su le district in charge minister no pi nem sa hi in teng le ama hi district sanapati district ka pi district a pu hi in hi chi ama I khat nodal in charge minister in charge hi na awang event na hala chu ana to chunga hin za pi yang ki pa in na stiang lama chungin nang akilung thain ahin aniaw niaw ga seiding in hi chi hi ema local I khat representation ke hilawa ken wang kango nom pen ta chu state level la government hin thil hi plan and preparedness pa nei poiti kakipat na kan sei pa chu chi chu hung hi tho tho hi in aji chu enge tun thani chi tan thatum lang a chi tan preparedness om poi a ho ta poi a chi sa hi tai ahin hi chi ka chu problem bi mam state sunga ki heta chu quarantine center a boya ai la lockdown ki hon lo ji a daily wage earner ni sia an ki hol thu adin mun boita atiang le school kai lang pang boita government in la exam tho tho ding hi metric exam tho tho ding hi atikin in ai la chojo se vet na hala chu tu la sunga ipi bol ku nam government in plan pon na proper plan pon thakit sunga ipi bol di ham ne la cha langa ipi vet di ham ai la wa hele education lang panga chu ipi plan nei bam thei pon ya chu hi government unpreparedness pawang chu ama ho road map hat akimu lo ji a chun public jong akilung gimin ye chu e don ding le e sin ding a government chun jingle e kati dham thali kati dham chipa program e gon pi thailo ji chun public wang chu he ji point of view a chun state government ho role a play now pa thasam ke sa in he ji gang chalen wang address in bol thailo ti chu zapi ki ne he ai la ba na to quarantine center a
nào tê họ thì thảo thế nào cô lang cô nào không đó hi gạ cái xây dựng lệ gian hi khai bên trong cho chan cô lang incident trong imusu cái na cho lệ đằng đằng gian hai trong một bùng quarantine center à bùi na trong tôi hi chỉ ho hi vet swina vat gì hi đam hay là pz hi đam government lang cô na ahi na banga vet swina hi lo le facilities provide ke bol lo zia vat ha ma hi lo le vet swina vat lo zai ta bang thui hung so ham who are to be blamed na quarantine am ho to blame de ham la vet swi ho blame na chi chung cha open question ga ke ho te na tu je khong sai ni sai sa ken ka sei nom chu chi chung changa he ke yong ka gel khat chu hin na government in hi chi kera bol poi ka ti no me plus government in CSO jo se front line an ko ye ga te kha ni DC kha ni case hom pat na alo ko hem kha chom mang chan hi ala front line ho hi thi thei lo tam ke sei nom khat chu ani na quarantine center am ho jong hi social distance hoi ta bol lo he na hi mi min 18 lang mi ipapo ve ka ti no mi ni zat dang ten quarantine center a khun apathi nu alo le itile kadam mo kha dam tin ki sat nan nei e ho hin khala le na el tol nan nei ta ve ni chu chung cho na chun na sei ma bong khat ve ya tu san pula ho to bong ho chu koi mo pu na ham ave su idinga pang CSO ho yong chu min sit nom lo du hi ai wanga e ho hi inu ipa thu ngai lo te hi ve ka ti no min hi min government state government in paita rule and regulation a simpa COVID-19 rule zui di pa hi frontline al hi CSO angan si dung zuin amuna district DC ho angan si dung zuin ki sim to chada ki lein na aki leina hin aum ho na quarantine center aum ho hin ipiti dana chi rule zui nom lo ham chi chu means ei le mit mo hi government zo gagong thei a hi poi tin kin gala ni government mo na chan jong nan ti but hoi laim khana chu ma to standard ho hong ho hi na tong jong min school kayang min as well as service bolong om vena ama ma na muna chu ani cha chu ki tup nan ti ke yel dat ahin pulak hong hi teng le hewai na chu min dal me cha hun jong le kadam na ding 14 days ai ki koi pa hi chi ka zo bu kadam thein ding pathin ti hi hello han na ei christian hindan le ku ki te chon dan hi theyam ka ti hin hi chu ai da pon hon sa na le sa la nga building hostel dani ki gel ji bin CSO front line a chi holding a sama mani ye jun ke gel dan hi le state government in district josia na district josia hospital josia hi chi covid facility hi isolation ward hi hoi tan koi su ke wan hi le na pha hin dal khal khal ngai ta poi ka ti hi asuna jana ye jun chu ti le front line al he holding jong chance me chu chung chona quarantine center am hon jong tu ban kal le ipathenu I bible to kitu in chule min ei chunga eve suiding dan koi hon na akoi dung zuin e hon jong dan distance social distance hoi tan maintain te ti ka sei no social distance am lo ji he ti ka sei no mi ni khatna ani na e ho hi thungai lo ti hi bin tu kal thungai te ti ka ga tim no mi hi chan chun ti ka sei no ala hi question same question as pu thang mi le ni comment na pi ke gel da na wang choi le front line na hi CSO hoi pan hi ken di ka sa lo he theng a se ding ke personal view he na aji chu CSO ki ti chu ke so hi hen lang ke KL hi hen lang koi lang pang ta jong le government hin abol ding dol chu abol hin nam pe sui di bo hi hi na quarantine center ran bol di yong hi powin duty podi yong hi powin government chun koi aman cha dham ama medical staff alhin lowa hi le oza ho jang man cha thei chula nang khana se dinga tu gia sum ke sa no hin na oza ho jang chen ge cha bol thei hin hi cho cha man cha diu hin e ho CSO bol ding chu hi ala chu hi chi quarantine center khana in charge koi ham ipidinga an phat cha thung lo ham ti a amo po ho chu ga pho di hi hin na tu a chu enge e ho wang chu la chu voluntarily e gamlan nam za chan hom pi ngai lut na zala chu kinga ingai lut na sang be sia ki pelu thu hi bobin ahin ai ding zo wang chu government hin ma jo se ran thi hen lang e pressure group min ki pangle chu thili di anadi zo dham ti chu ka kalung ge le hin hi chung cho na chun ka sei nom phat chu hi le e ho hen igel khil ta kha om ji in chi COVID-19 chung chang thu ahin te ka khanin haptani hapta thum masanga chun ke so sadar hills in press release hat kana bolwin ipg ham ti le state government hin gampama ko na hung ho Delhi apat ka hepoi Mumbai apat ka hepoi flight na hung ho len na hung ho si hi direct home quarantine dinga hai ain so directive na hi chu an so chu Delhi Mumbai ho di chu
red zone hi in containment area tam ta hi in adam mo away tam ta hi in hi cho chu ong lut po ba hi le directly a khusung azot diu wang chicken ka gela ha le chiwang chu government a khut ke hlau tai ka ti chu na so win ti na kala chu hi ja chu ke so sadar hills chun hi tabang step an kila in press release an ki bolin government sei banga flight na hungzo si hi directly home quarantine dinga hi po ba hi lawang chu kangpi district sunga chu ke so sadar hills tan koi ma kalu chalo diu hi ki ti chu hi chahan e oi mo tam ta yang umin na mi hi in na district mi hi in nangin nasan lo le ko ha masang ding ati win na ahin cha chu ipizia chu ki bol ham ti le imi ki thet na ji ki bol hi pun government na bol ding dol bol win train na hung ho chi chom hi wa flight na hung ho chi chom hi wa flight na ho cha direct home quarantine recommend ki bol ham na ti chu di lo wa he aji chu na pothe hi ji wa chun am ho yong chu mandatory 14 days institutional quarantine hen an ki ti pa chu e yong chu aki bol na pa chu na ki lo thing nan ahin honunga thu ki za dan wang chi ala chu to a jong quarantine center a ho social distancing thei pon ati evalin kain chewen ki leon kadam zo di veti mi tamin na hi chahin ke so sadar hills in hi press release an ki bol yong chu directly sei nom lo wang wa chu e ngo naw dan kamu in ahin ka ga sei be nom sei le hitabang chu an hita ba hen lang hele tu a bon district headquarter a doctor zo se ki tho wa sdo team zo se ki tho wa na hi za apun be thia hi a hala chu i ko che we gal hunu wa chu khomi chun awareness ang kinai lo equipment manpower ang kinai lo resource ang kinai lo chu iti handle ki bol mong ding ham na i thei lo wa he hi chu thinglang mun gal hung hen lang a in che ho che gal hung hen lang hele khat ve ong zal kal chu thinglang da ki chai sa ki hi ji achun hi cha wang hi zapin yong tham khat hi ke so sadar hi sin hi step an kila na pa he ne het che diu ka dei ji a chu tham khat chance kan lai chi platform ki pi na hin ki pa ai le chile kin zong ka ga sai bian nom su to tu chunga chu chan puri incident na hi tia news a flash in ki bon hi piti da vet hoi mo the jing na itam kana entertainment hi lo le in a ball vai zong le in a ball kha ta zong le hi chu kui ma san a release lo de he na e ho le hon iki release a iki viral sa tu ma le hoi i ball zong i ball ta lo de in a ball vai hi zong le i ball wa chi ki chai sa wa ban chi sa lo de chu kin zong appeal ka ga ball hi ten ai le twin zan hi mot bung quarantine center a 40 mi somli tabang hi group min aki ko in mi 40 a chun 14 tabang hi positive hi dai tin a chom choma im sa po lo toilet ki kop sa we ti thu in na protest neu khat na bol win hi chi hi san gya di ham hi chan ge so hi ta le pidinga enjoy sa ma se government hi lo le a vesui hoi na hi ti ra na hi ta om khom sa ham chi chung chang thua hi pu thanglen ki bian no ho thang lang hi ji chen na nai chi tung chun nei sai so na chomot bunga presidency college muna ho ko na hin hi chawang inmates hol langa 100% ka pan he ipg ha miti a hale itabang positive case ong masanga pa na hi mini hi inmates ni hi jana hi pasal la wing langa chu jana khosi nei han chu khosi nei thonin chipa na chun doctor ho achiwa pobin achiwa lo phan was enong ki het se in doctor mo po ki het se in sdo mo po ki het se in achiwa ga beta be ahin chin hla am hon request a ball pen inmates hon sei pen chu he je ten hi thel isolate nei ball pi ben na covid 19 zia fever nei mai thein te atiu hi in chin hla ma chun concern sdo hi in medical department ki het se in ahin ipg ham wang ka hepon hitabang isolate na ball ta po bin chutiang le ajinge nang ki ve in ajinge nang isolate na ball po bin hi ji along chu lang khana se ding ipg pen huya ko hong kilo tu ham wang ki hepon hi jong le assume ki ball thei tai na hisab khana chun henge am ho chu an ki isolate han lang le mi som le li chu ve lo mai the ti thei din muna ta chu inmate chogel dinga chun he ji achun he cha wang chun government in responsibility ki la hen na am ho apha cha isolate a ball lo ji hi in alang khanen government point of view an ga ki sei ki le to ding angai ji chun e ho hin quarantine center hi gamsunga khosunga honding jang mun zo chen na ki boin kangpo pya na ki hon masat pen kasturba gandhi school iko mula ma sai kul langa jong chun zapi na tinguvin hon theilo di ve ti win leikop ma bite center a ki hon na yang zapi na tinguvin emrs eklavia sapramin a yang zapi na tinguvin tan ke so ki chi in district administration da ki tho in an ki hong thei ta ye hi che day one apana hi che problem an umjing sa hi ji chun hita bang wang su quarantine center wang ai hla sam diu he sa hi na hla sam ta ji a chu mi chu la hong ho chu ai na le ki sol theilo ai a chu room khana chu tam ta pau chu chi hi a hi in ahin hilanga hi so piulen now inmates ho quarantine center ho hen lang in sumi het nga ka sei nom wang chile government chun
social distancing norms ahi lo wa hele sanitize ki bol ding dan ho cha tam ta sei nan te ahin hi chi ho hin rule he ti a zui hi lo wa na kadam na ding he ti a ikigel ha ta ka si awang chu government in izat facility gong jong le yo ikichi bai tu wa iki ang koi lai se wa wang chu chu phachum loading hi ji chun room khan an mi som jong le nangma ki ven na dinga cha mask na ki bola phat se sanitize na ki bola namit namai na kam na tham da ha le chu safe precaution prevention ki la the hi na chu ka se be no men aji chu government chu ala sam tai ti he no hita ji chun ema ki ven ding dan zo he ki kho sa pon te ti yong chu zapi ka tip nom ne adi na government chun sung zo si su iti antan bo zo ni hamna ema khuna ki ngam hin hi chi quarantine center am ho hin ipiti de ha very understanding point na ngai ho na chi lifetime ma di zong hi lo hin pa cham cha kom sunga hi kai madam na thei ka ki gel ding ka ki hot ne ti pai igel ba positive ta hin di wa he ti chu ga se ho hin tin chule aban hin hi chi lockdown sunga hi boi na hi tam ta to zong au min na chule to zong i to vin ne le cha chan dia boi ho mi tam ta min chule thu ki zo ho hi adi zong min tin adi lo zong min tin in zan hin sai wang chu an chang hop dan thu zong hina BPL card nei lo ai lo le voter ID nei lo ho voter card na zau lo ho ai wa khusung beng sunga cheng ho ka sang hi an chang ki pilo ki pi ti da hen tum bol tum ho hi ne o me ti ki sai na hi chu ho hi chi chung chang a hi pu je hong sain social activist ka ina I pt ne gel chi ke gel danin ama sa pen chun hi chi ki bol pa he na aphal he nai ka ti no min a hen la ong ki bol le asian ho na chule an pu ho hin hoi langa ma tha ju tam ki thei jo lo hi to a hi chi wa hi ke gel danin in bahara hi han na voter ka na jaw han jaw lo han BPL hi han hi la na India mi hi Indian citizenship mi hi popole na api ding loms government ni an pi la pa chu ki home so ke gate ka na household khat na mi so ma ke ji nga chan sang chun ke ji nga ki la ala chun ilanga te chu agil kil sang chun na ke ji khat chu mainas ki bol han nang na chi local adjustment khat hi mi pi hin Manipur ai na e ho adi sen ting lang mi ga ti local adjustment khat ki bol the nang hi le for example household population a chu mi sang so ma de nga chu kuntar yaram khanong ta chu ahung a chu in bahara mi anom ta school chapang mi ta kile the talo banta hi so ta bonga da chu mi janga ta bong umbe ta chu 15,000 ta bong ho da mi janga za gup sa sa gi ho chu par half kg le la jong le thingma ma hi ke da na na to dile chun I hin khom wa ini khom chu phalo ham ga ti le chelai question kha chu covid-19 le hi chi thil ki bol dan ta hin politics related ham hi lo politics song lu dan in min na chi ga sai ti politics alu poyong ka tingam poy na alu de ka tingam poy ipinam tile tu le tu a hi chance ki holong kitame koi holong na tun imai wa hung ding MDC ADC election ma jong in mi tampin tilaya sumana ne an ho social activity na bolo mi no me tu hin aminu hong phau tai na en ki pa pium kini government ngan si lo bin na government api na chunga jong ama personal activity ki hol khat jong am ki ni hi chun a hi theilawang gen thei ki thu pi le ga te ka na se ding in gospel mission society GMS box ibol ta bang tu chung covid chung sang ji a he ki thu pi theu si ki thu pi chu ho denga christian te ithi ku to yong ki to ga ti he e chung chun hong zo si hi za ka ma sei ka sei ma bong chun ha sat na chu ipi ham til koi ma ina ko na ki po thei tlo hi kan ma sei ma sat mong chun a ki po thilo government in ke ji nga pi a card holder ho bo set amu sang chun local adjustment CSO KSO ai lo le KKL ai lo le Kuki in pi aba khai jo si ai lo le chief assistant na hi zo khu nang ki pi jo si chu a koi in example khana nang na chang pui ki ti da han na keji nga chang ding si chu keji li ki pe na keji ka chu awar ho chu ki pile a chang lo ho chu ki pile na I thing lang mi I pathen ho mi ki ba pi na a koi zo I Christian ethic to yong ki tu na covid a ko na zo I ki vian do thei dio ti su kin ka mi pin nga dei pathen nga dei ka ti no mi ni government CCI ki basis wai ki ngai wala wang chu ni ko khat ai lo le covid-19 in dal ha wai covid-19 na zo si dal du he ti ka gin mo na sa ta ka nei ni ibinam dile
lockdown na pot do thei lo ni ala kingol ta isa khan he pa ka gil ki le ti ta ka ka le I vo jang na di hin na hisu ki ve zo lo government in look after jan ka bole tiong le ding hing zo lo di na aning hing zo lo le tu le tu a more ai lo le sorry e kan Manipur sunga thinglang house minister MLA sumjoi lo sin na voter ho adam lo wal amon iti politics thu na se ye zo voter ho adam lo la amon iti vote mu zo du ham ye zo ai thil in e ngau pu do tin hoi tan government ki thu pi na hin tin I hon jong sewa bolo te ti ka se ala chelai chu government se ngo di hi point na ti na ai ho sin ki to dal thai otin ala chelai sai ho ki to dal thai yong so phana hi wang in zai hin se government state government and lockdown is state government hi lovin central government sanction kro izan ham khat a hin po lu na so state government na jong zai sai bong chun na tong izan ham khanin COVID-19 relief fund tia chief minister pa ho na api lu ki he na chale prime minister relief fund na api lu ki he chi zanhi khatwei ni thu ki za to bala prime minister Narendra Modi ko ma hi chi COVID-19 relief fund hu ki pi ho hi details hi ni pi vin te le RTI right to information hi pandi ti le anom poi na government ruling party anom poi ti thu ong ki zana hi tabang chun e ho to government state government now hi COVID-19 relief fund hi zanam khat lu cho na hi tabang hoi iza lut hitam isana isan ki pi ham ti hi hoi ta ki pi ham ki pi lo ham tham khana ki pi lo wa jong le mi pi ho public ho hin chi I demand theo hi lo ham isan gya lut hitam isan ba ham ti hi hi sung chang thoi pu thang len ki gen hi chia hin district te ka na Kangpopi district mi ki hi ji chun Kangpopi district den munwang su chan gi ham khanin fan chung chang thu yong chu akidong thi na chu tieng le response adi lawang ke pun response ong akimu in azo ka sei banga chun 200 rupees per day pa chu 2.8 lakhs bo hong ti wang chu kenong kamu ka ta san hi na hi ji tai lo wa wang chu state na hi relief fund hi zat maham state in iti aman cha ham Kangpopi district ai zat asol ham Chandel district ai zat asol ham aki hepon wang pat pi chun zani ma sa vel chun to a CM pa initiative a ki CM joint committee task force on COVID-19 Kuki in Manipur UNC adang ho amuko na UCM ho zaw na a joint committee khat CSO committee khat ki CM na ho chu am ho chun Kangpopi district chu hingwilwin ke so office ka ki ho mo win chini ang ken chi point hi ka put up hin nang ho hi tuni hong ki khom lam kai nang ho hi Manipur sunga ding and CSO tu ading as far as lockdown COVID is concerned alien pen hi win na hi din mun wang hin nang ho ka ma hin detail thele ka de ye ti chu ka put up in center fund izat hongam COVID na dinga state in izat na mu am stiang le state in district izat ho mam detail hi yong le lamsam amount be chu nang hon heleo chun adong nom cheng ki hon nang ho ka ma ki do ji thei tin kana put up in a hin am ho la lam kai khat chun so na sei banga chun hi chi ho data ho chu le chu idei phal RTI file bol le ki mu je nge ati win na RTI file abol ngai ya hiong le bolu hen lang data chu koi hen ka ti he aji chu hi chi hi fan poi ti pa he DC a kon hen lang SDO BDO ho kon hiong le ki jajing a hin umlo ham ki hepon thil khat isia hale kasaka wa kona ka pu do he ti SDO ho se yong tam tan na ata ham zo ham ki hepon hi ji chun amho din mun yong chu he thim le hela blind ta charge mobile ball di yong chu CSO lam kai khat hin an aki ball nom di epon a hin CSO yong tu ai thlas na ta khat chu hi chi ji jong hin main point khat hi in na ri chu district a funding mun ki het lo ji a chu iti do lai fan aman cham aki khol thei ta puin aki khol thei lo phana chu quarantine center inmates ho issues and concern ho yong chu genuine lo ham aki ve thei pu ki hasamin na ri chung ka request kit nom avelan hi chi joint committee on COVID amo lam kai chang ho ngin wang chun hi chi data wa amo kom ben wang nei thei hen lang anytime accessible hin ding chan amo data he koi le ti chu ka request nom ai le hi chi data accessible hi lo la hi chi sumle pai hung ki pi ho hi phate na hin na bang ki manghen lang hi le hi tabang be sang I boi lo mai theu he ka ti ji su sum hung ho hi kuin hello be sem lo de na mi news a ki flash le me use a ki he so ke hi ki muso ke hi na hi tabang ho hi na bang tai ki bang sa hen lang hi le hi I boi be se lo dam ti jong hi ge lo thai khat hi point na hi le twin lockdown hi chi jinga hi in state government in join sai bang chun tam ta handle a bol nai na a boli sule bol jong a bol ki ding hi chi COVID-19 hi san ge chi pd ham zol ke hepon na unpredictable khat hi na hi le tua hung ding
ni kho hoa hi chi state government in lockdown hi iti handle lang hi le adi sanai ho thing hanga cheng Kuki cha ti adinga hi enjoy hin sai bangwa i hin now in ne ichau is kai chu le quarantine center am han lang ina moi jong le ining hin thai diu ham suggestion hel lungel hin sak ho moi te ma se pen puje khong sai ko man ching chi isei sa nung sei to kilowin na chi tu le to ga ding in state sunga hen phai tul sunga jingka punggu ma panin nila lang pung ni chan na curfew relax ai tan to kan jo se ki hongin social distance ki mang na state government chung ki pa thu ko pong ni ale state sunga hi ta le chun iti dana state khat akim ko ma district achum chum ki hong le district dang ho hi ke ho district langun iti dana ichi curfew hi kanai nei na lai hom jingka punggu ma pa na nila lang pung ni chan hi relax ai ta le hi chi relax pa hi tu hong dung ding sunga in state government in relax bol te nang le within 6 hours so 6 hours sunga chu jogali khat jong na khat ki to the na alo le head ministry khat jong na khat ki to the chule adammo avei si emergency ho na without curfew in pass in phai hong bate hi chu kham to na khat din ka gelen he hi chi lockdown hi aum pe ki na state government in district wise sa chu ma khan ki na pass akila hol thu ki dilawang chun ga se de ki hoting nopal district ading wang covid hi lai chana ki hode ga wang chu very danger hung di chule state district dang hoi tun jong kamun phai sung jong hoi tan lai nei ni la pung ni le aki kha tai na social distance hoi tan ki mang ki maintain nang government in api pa hi state din na kyo dc pa yong ka do nai lo hin jong le hi chi aum thei dinga le chun yo hi ga vet dinga chu pamlanga ko na hong standard ho ji abo covid hi thu hin manipula mi him ana cheng sa na an so ko na covid hi akivei poi di ka pon do no mi veyang ki vei lo hi ai la ki la son thei da ya juna danger ki ri ye jun quarantine center am hoding jun phaten 14 days chu social distance mangwan nang chu chung na ne le chan ki phin da wan na idam theina ding pau jun na 14 days I ha sa da le 14 years inu sa de thi ka ga tim nom ni na pandemic so ko ba sei nom jun na chung na jun ta chu ka sei ma bong jun state government in ichi chi be pe de ti le district jo si equality in bolan or in far city sung le ham na 6 am to 2 pm hi relax hi na chita banga jo relax mun tin jo se hum ki relax nang le labor hon jong na ki to the social distance puma na jogali bolon jong ki bol the mistri ta kun kun the na hen tu mak mi ki tam meeting lang na phai le lo thei lo hodinga jong na kuli pot bu the da na tu ti le government in an pi an chang ho puma jo ki to dal dala na mi ngi ki hingo dal ti ki lungial da na hi chamlam ta se ding ati ai lai chi chung chang ta sapu thangwilen ki gen gel lam sai hi chi district wise lockdown ki bol ding ki bol ding pa hi langkhan in district in yong them khat autonomy kinai na khat min na hi chi a hin ama dia thinghlanga chu district council ho them khat role play diu ka dein ke ho kangpopi district Sadar Hills autonomous district council in wang to a district headquarter kangpopi headquarter ho ama ho in market lang bona control in district council in hezia chun zani apa chun kangpopi town committee chu district council noi hi ji chun ama ho in thupot an nei win a kheu khom win kangpopi sungjong hi jingka pungsagia pana sunpung khat chan khong di he ti chu tuni chong kan jp pa no hin zani ge chu lockdown hi hi na hitabang hi thanei na pa hi district council in jong ani chi hi ji chun ema district council ho to hin ki kheu the hen lang hele at least district headquarter a be wang chu ji lockdown pa hi phase wise a chuna timing pi a funding wang chi hon i bol thei ve ti chu ke ma lum gel hin chi put up thei wa hele chu dc in jong ha sei pun tin te hen ti pun tin ka ti aji chu concern local population de dung zuya chu dukan ki hong hi ala chu dc in jong tang thil ha sei pun tin tiang le hi chi sung covid sunga jong hi chance khana I pha lang khana se ding an opportunity khat nong kamu in district council I hat be na di wa hin aji chu kya kangopui district a hun headquarter muna khu transit point hi zia chu gampama ko na hongzo se train hi lang flight hi by road hi jong le kangopui headquarter a Thomas Grana hu gari jo se ki khama lai ho screening ki bola aban ki sol hi in tu a ni khana screening ki bol khami al hom pena jani hi in mi jani khu koi mandang na wa hi pon district council in awa hi na
ia chun district council hi chi role a play ang tu chan gain state government in zong appreciate a ball povin acknowledge a ball povin ahin district council ang khapi thlejing in tin kamu in hi chun ema jong e yang empower ki ball hitin japin yang district council ha ta so no hitin district council nang a role pa tham khat power pa exercise ball pa hen tu chung lockdown sunga ti chu keima suggestion ne ให้เราใจนะเป็นจอมสาสารหินดอนบุญหันหลังมีปีหอ public หอเฉลกดิฉันไอหอทิ้งห่างเจงคุกกี้จาเตคุกกี้ society หอฮิจิล็อกดาวน์สุงาฮี state government เสงอลว่าไอหอนส่งปันอีที่ละไงหอนที่ทูจอมสาสารไว้หลักนะกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอินผู้เจ้าของใส่ความมันสิ่งกันเต lastly hai chi covid chung changa gal isa du hi covid gal isa 19 covid gal isa du hi pathin gal sat na ibang jeng win na satan gal sat ibang jeng ka ti no wan noi le se hot ling hi ji chun na hi wa hin taw no to in o christian te thik dung zuin mi nu mi pan social distance mang cha isa te quarantine center la ho jong na hil thi mutin chung chona hi chi gal isa pa i lo lin theina ding win pathin kom ataw jong mutin mi nu mi pa kun aki ha ngame hi ka sei do no mi ne cha te ho hi CSO le government in a control zo lo ho hi mi nu mi pan ki control zo he ti ka ga sei do no me sei nom chan chu de ka ki pa แล้วผู้ทำเล่นเกมเกมไว้หลักเนี่ยเป็นใส่ hi chung sa nga hi zani ma sa vela chun kangpopi district sunga house ki loi khom na khat sadar hills this chief association ki ti sahil ka ho chun thupon hoi ta khat an ne yun am hona se yu chu ichi quarantine center a ho sei ngai lo wa hong jam do hong pot do ma hi le homi in yong kilut sa lo ding hi na sunga kilut sa lo ding hi ti tabang ki ga na khat chu e ho no ema local level la house zo sin yong chu phun khel ngai poi lang khanin na ahin chi pi thei le hen wang chiong hi inmates or discipline ibol naw khat nin step khat in kala in aban ki na chun azo ka sei bang chun hi chi nat na pa hin koi ma hen lo hi ji chun government ha sam na chula imu saw hi tan ki ha ne pi ta po te ema ki ve na nga ye tu a chu state in state avezo ta pon tu a zong jenims the rims a isolation ward jo sia dim tan tu la gi loi tiang la social distancing yong mong ta lo aki hal pol la jeng ta ben he banga chun district headquarter ho zong quarantine center yo sia full gam tan avezo ta po ben e ho khuni na ki ngam tai ema khochi paten ki ve no hitin mi onglut apot paten ve hitin PHC nei hin nearest PHC doctor ho support la hitin screening paten bol hitin idi chu e hon jong strict ta state level la to la district level la ki bol but lo ho chu e hon kho level la quarantine center ho chu phate cha hiding banga chu with the correct know how medical know how doctor ho te ki thona chu sei ngai ding pa chu ino po wa hele manipur pumpi ve jong le I kho che wang chu I ki ven but diu he ti jong chu kata sanen na ji chun house ho hi in chu tiang le committee hi in inmates ho hi in ema ding che ki gelo hitin ichi covid na kona ki ven na dinga aki sei pen khut phate ki sop ding he khut phate ki sop ding mask phate ki bolding ki to ha to loading ichi pa bang phate cha izu wa hele government is that feel jong le I ho bang chu ki ven but diu he ti chu japi kan tiam nom na he pa men COVID-19 pandemic is in lockdown hi thum thali hum si hi time si hi ho manipur sum se hi lo hi leise pumpia it's in lockdown hi agam gama min aphat to dum zuya extend hi lo le a hei to a bol in sida bang chai ho manipur a zum si hi uma hin hi ji chun tu ni in state government se ko ma hut hi point bol po tin kei ma responsibility hi kei ti zong ka zaw hi ti hi igelova adisana government initiative foi ka la pam langa ko na mi gen thai ta cycle ai lo le kenga gen thai ta gam lam zona athipa jong ma gen thai ta ina hun jong le ahin kho be jong mi tam ta ma hi in hi train special train to le transportation dang ahin man cha hoi ta manipur igam sungo in hun ta wa hi le chilai quarantine center ai wa hi inza ka hong ki hona wa ka hin sai bang win kum khat di jong hi powin just 14 days in 14 days a he boina ha sa na ne le sa iza nam khat nan te hi jong le I tho wa ha pana I pan wa hi sunga hi entertainment dang ho jong hi gel lo wa time to meditate hello le thil dang bat man wa hin khoi man wa hi ai le cha ko na chu ki khel na hom ding chule hong idam di wa hi chule za ka hin sai wang in chan pur incident jong chu no mo ki sa in hi thai le a velai ta bong ho I bol ta lo diu in a bol wa hi jong le ho ka ki thing wa
viral ji sa lang diu he tiang chu ga sa hi ta ji chu trajan pur he ho Kuki society a dinga vet sui ong thai ta mun kha hi e ji chun hi chi thil neu ne ho ai ki su min se lo de he ti chu kanam mi te Kuki cha the ho ko ma it's impact tv Kuki channel mang cha hi ka hin sai hi tin chu le mi pi ho zo si zong frontline worker ho police ho doctors nurse le CSO leaders ho in HTI hin ho ki pal thinga hung do pau hi support ibol diu government in rules and regulation norms abol hong hi hoi ta rule and regulation ho izui diu ai sai ho di mama hin jong hi mi pi ho zo si ko mai pil ga bol hin tin chule tun impact tv Kuki channel core committee chule producer pa thalengin hi chi Manipur pum pi adi sanai ho thing hang langa cheng COVID-19 warrior titaute warrior ho frontline worker ho police ho nurse ho chule CSO worker ho ka jana salam ka hin pivin lung hadai loin ha pangin pango hitin chule quarantine center round ho zong ha panin pango hitin ha sa na gen theina iza to zong le hen 14 days sai time ba ha le si overcome hin hi tai diu chule public ho ne le cha chule sumle pa ya I ha sa no ho zong hi adi sana vote ho lai le leader ho MLA ho mantri ho in zong gel do hitin mi wa hi chule igam mi hi kanami hi tia site hi lo la dang dang gel lo very ki hong phalta Christian hin ho na to naw to ki to a hoi ta tu hi ki vet sui phan he ti am su apple ka ga bol hi din ki paum he zingin ma yau si hi hum ki chai ding hi in mi pi ho zo si lung len ta im diu a phat si a go zing ke ding ti na hi po ni sa hung so in tin tu a iboin ho ya san ho ki pa na hung de ti su ka sa hi tin ki paum he zingin tu ya ding in agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi sen ni sa yo hi tin chule tu ya panel hung ten ni jong na chung se na ki pa thu impact tv Kuki channel thaleng core committee le producer pa thalengin ka hin phong in hi hi tu ni program event na wai phat som pi na ho impact tv Kuki channel official website a comment le feedback min pi theo hi mi pi zo si phaten mo hitin in zaung ki sai guidelines so hoi te na zuyo hitin hut sop jingding social distancing physical distancing norms jingding adang da hoi te na zuyo hitin avela ichilai discussion ra ki mu ki ka 7 tu ni san kum khana ka hin nei mun te na bezo si na bon chawi mangpha